Mishing te hi kan mel le ruput mang kan mizia ain anglo ang bukyan kan selau ti zong te min hip tu kan du zong kan mel chati zong ain ang vek thailava chuwangin tuna achanchin karon soitur Christina Pimenova po hi kovela me chemel chabera tana thlanlo ni ve to ma se mel cha intivek herlo mai thaya tin ama al mel cha po hi mizo me cha jinga ringot po hian in sheche mai thaini ma se amai fangte amit anar amui engkim mai uluk taka computer mga anskena professional photographer walina athala kan zircha nuwa than alo ni tani ole tunchim chu Christina Pimenova chanchin plema zong karon tar lang dona channel connector khan asanchin hi chu karon chhok chhak dai to a ma se no pang content ani na ang khan plema thalak sexy de le kha alo ma model ani bok ne chu wangin blog kha ani ta a nuwa ron request kha in tam ta sia chu wangin karon siam chale tani ki join ka channel ilo la subscribe law ani chuan subscribe ti khamin lo mi sak ve zoila kavalom don si e Christina Pimenova hi aming pumchu Christina Ruslanova Pimenova ni in Russian lammi ani a Russian model ani a mase United States a khosamek thung kumsang ni panga December ni somni pasaria Moscow Russia a apianga apa hi footballer ni chin mase in khelban santo Ruslan Pimenova ani a anupo model ni chin mase modeling lamban santo Glikaria Shirokova ani Anmani hi upper middle class ni in mi house tak ti han soi turan ni lava mase khosak pa ngai tak sumlama po house lwa lo ma se tlak cham ne ngai lawan ni thung soi to angin tu na hi chuan anunian US lama a modeling career wangin an khosadun me kani apale a u me che pakhat ma se apian puini law Natalie Ero Russia lama an thung tinama hi Christian chung ko changa Selian ani nge Zirna lama hi chuan high school thangi Moscow akala mase te changa model ron ni chauto ani wangina career wanga school kal chatlo ero anga ve theile ni online na kaltir mai kha antuma mase midang te angboka nun pangai tak manga school khera kalsila zirchwa achak zoka wangin alar to nuwa po midang haunen school khata an lakal hauja thwa online ni nakal du lavani Ti chuan na awangin a career wangin US a chon lo theilawa o mangai ta a zirna sangjok po US a chon chun zom ta a English po azir chavel effect thawani Christina Pimenova hian ate lai chang to in gymnastic lam hi tui chilve hle a rhythmic gymnastic azir nge a tin tournament ate po school ai o te po a the chwa fo alo ni ve to bok tournament lian tham tak taka te po telin gold te po alo la ve sak sak to bokani mase modeling lama in sorbing ang area wangin le a modeling career chuan ma aron son chau tak zel zo ka wangin gymnastic lam hi chu alu chil thuk thei to ri lawa a ban san riani Christina hi kumlile ka upani chang to in camera ma in posture chan to ani a soi to angin anu hi model law ni ve to chin ani a anu chona fanu dom takle me chatak mai chu anung zui tir atum ru hle ani Ti chuan Christina chu kumlile ka upa ani line anu chuan a me shot professional photographer chu an ina chona kauta a Christina thla chu lak sak turin atitani Masya tira chuan Christina hian camera hi angai na lo hle a an boy rei hle a minute rei lo te chungpo camera ma in post te chu adu lawa om chu adu lawani tin camera eng phesau zel te chu a hlau zo ka chuwangin no pang mai ra ni si a thalak thatak nei chu har hle ni Masya anu in aroi tak professional photographer chuan Christina chu athunun thiam rem hle a omdan turte thatak le do thei takina shila camera lens han ende ukar te chu Christina chon adu lo emawangin shooting ti live point anwar fauchina aning chu achap fauchin boka mase professional te puina mangin ama chu anthunun theita a omdan turte camera en na turte camera ma omdan turte engkim chu atir changin anshil chawveka anjir tir chawta a anu poina ha pui hleni ti chuan vitamin be nuwa a thalak chhazwal ho chu anu chuan a thlang chuak le a modeling agency hetiang lama larle no pangtam tak lo cher chuak to lo tilar to President Kids Agency a chon afanu thalak chu athon tani ti chuan anni ho chon lo en fi a Christina Pimenova chu a me chain a fu re u hle a amit mupol thiang na tak mai ringot po chu mitam tak mit fu na thama thling don ani ti an lo she thiama chuwangin an lo pom ta contract an sign pui ngala fakna enge mo tan model te aron ni chau chan ta chu a career nin chon chau dan ani
kumkwa upa ron ni chaume chuan fakna sang tan a in post trip man to a fashion brand ti vel tan ero ala in post tam me lo thung ma se a natural beauty chan designer tele photographer lar tak tak te a hip chho chan ta a fashion brand lar tak tak tan a thok chho chan ta ni soi mai chi me lo chu kumlia upa ani line fashion show a in lan thei der to a rem te po a zo thei der to boka chu mai la ni lo kumsaria upa ani line a Vogue magazine tan cover girl alawni thei hial to boka chumi ringot po chuan a hlotlin chakazia alan tir tok viau bokani mase aron puitlin chhotel tela alarin a che cha chhotel tel boka ama angruala model zong zinga lar le hlotling berle sum thok chuak nem ber atan thlante po alawni ve to bok kumsom pakhata upa ni line top model in theider to boka contract le deal pui tak tak sungkeng nem tak tak offer tu an pung chhauta zela lano pangviao ma se kumtling to model tam tak ain offer le roi du tu a mu theide izok le ngala hlotlin na ko nga hi chuan kum hi chu number ve mai ni ti proof tu ti chiang tu ani e anti bokani achan chu kumsom pakhat le ko upa ani lai po in model tam tak ain a zeide izoka mimit ala da izok boka ama hi anula chhotel tela contract le deal vel a munem chhotel tel le ngala khovel pum huap deng chhok khopa model lar aron ni theita ani chuwangin a hlo po asang chhote zela an chu chwadan phei chuan kumlia ne changa tun thlenga a modeling career asum hai lu to za kling khom chu alo bera atlem bera iwezelar million thum velani an ringani Christina nu hi nu fing tak ania afanu hi engkima atroi om cha apur pui emema afanu hi athelar thiam hleboka alopal tlang to thil lo ni ve bok nen aton cha chumang chengkain afanu career ti zeunan ahmanga afanu mingin Instagram le Facebook te ahonga ano pan zual lai chung chong khachon anu hian chung account te chu athunun sakveka ma se tuna chona ma ngein Christina Pimenova ngein athunun ve to ni Ano chuan social media chu amang changkai hlea afanu chu ramshang shangami ten anshad bil theina antiin a thalak te a video te chu a post sak ta china followers po million chuang dai anei tling to bok ti chuan anura manna chu a fu cher hlea Christina chu a mel chat ema wangin a thalak chu mi tu te emo in an lo thedar ta a khovel mun shangami te chuan an lo muta a thalak te chu a viral ta fak mai ni chu chuan na sa takin a modeling career apuya Russia ram chunga chau ni lo ram shang chang po in tho pui tura somna te po adun pha tani Christina Pimenova hi natural beauty tian soi chinanga ani a makeup te lo poina mel che mem thawa ama chu afu vel vekani dam doi thiam na emo khol thiam na mangpoa hanin je mel chat chop in sia mel chat chop kha angai lo computer manga amai fangvel an han scan po in ain rem khom fu via ani ome tin professional photographer wale magazine lar tak tak ten Christina Pimenova facial features vel an han zir chian nuwa chuan kumsani som pali khan khovela me se mel chabera an thlang ta ni tin ama pwala siam documentary po anei shang to boka chu kumsani som paruk khan pek chwa lo ni ve to bok Christina hian fak a hlo forwalin kumno pangte ni chang to in sel na tam tak adong chhochan to a akum ngai to en thom no hakte a in post an te vel chu a sexy ma chin tia sel to le be tu anei renga atam zo kin anu chu an dem bokani afanu me sel no pang ve mai chu photographer mi parwal ma a thom no pan tak tak in bel chungin a in post tir fo china kumpo la tling lo chunga chung thil ti chu a chalawani an ti a anu fain an be na sa thei hle ni Mase Christina nu chuan ka fanuani a him lo na muna na thotir ka phalbik lo photographer a thopui theu hi mi pa fel tak vek an ni ti ka chiang ani tin an ma ani sel tu te chu a chang le tani tinano hian haters ho hi ango iliam san mai ngai lova a chang let fo china ka fanu thalak in ena mi pat me chana lam hoi zonga in lo ngai to ani chuan in ngai to na bol lo wang zo kani ti te poin a chang let bok Modeling khovela hian kumsom chuang chu Christina Pimenova hi lo veto experience lo nei veto ama hi thopui nuam nuidu mithar ton nuam ti le milim the tak ani anti fauchin ele models how po in an fak fo reng boka kumsom la ka upa ni chang to in top model lo tling le lar tak aron ni thei ringot po hi adwai lo zia tilang tu ni a tikhopa mel chapo ni lo ma se model anga theina hi chu ama a omsa ve shimshima anu wangte po anima na anti fauchin ani
Christina hian actress ni hi achak the hle a professional actress ni chu aswang to ana ani chin thu asoya tin film director ni po achak chin thu asoi bok aswang to ana chu thendik tir ani ta a ramhoi film The Russian Bride ti filma Dasha character asang ve ni chu actress anga acting khovela adebi na ani bok tuna hian United States a zirna sang jog zir chun zom pa in a modeling career lama a influencing shia and focus shia anu nen sau US an thunga soito angin a u mecha natalile apate ero Russia rama an ve thungani ole khati jong kha Christina Pimenova chanjin tlang poi ka sei thei te chunia hirtu de jong chunga lom thu ka saya video turning ka lo kirle fa tang milongai chan sak tonya